Mumwakwa ba mwatanasi ba Costa Television do de getani ya 514. Channel 54 you go TV do channel 22 ya Sentedo ne Sentogas on the guitar box no don kwere kasebo o Costa Television na na braso na medebra umi na yenhwe da obidi no mu akotini be owa market go that to oye mrente no ketesi enyim de sabi tafre chenye besie nkoten na so wasese na odoko na okay complain na bayinu so we ne bia no so ye complain na oye pa damara na wambe shebogom no nsam kwa na be mi a okro do nya na chi no mbre shebogom aja atum de sika aban etwa that to the bohwe asoye ahorowa waboboa menedwuma akodo bitide ekwadwuma nwomesua apomden na da akni na no anada onfa ho mbrehebegom kasa okodi na no waje dam sikasam ni na no waje itum ebusafu iyi na nsem bia okawo na nwabiri medere bosom wo oye donkoro kase bom wo Costa Television na nsem ni na ba ya odo na akoye ya yamfa no ndase papa omno yamfa ma Diesel gift shop the bra na brenye bajendama apapa fakam wadafo fakam nuanom fakama unkunum na onye woyenom na unwuda mpa onuadan odonwara oyedwuma wo honomu Diesel gift shop na soye echirikwana onye yira kwana kra pedu Cape Coast heya pedu intermittent traffic light na sepe eho na wahye ko na kaja chedne bi Diesel egbe na abo tetete retwan adawo ma wakan na medjumedi medeblaw daba na seren bi so nkoma oye NPA National Petroleum Authority wono so wose use gas ampa use gas ne fiere nya akono nyenyeje so nkokra enti NPA wonye Diesel wona adawo ma na medjumedi medebra homi ebusia aba from kitikeku Asorba Kofi Essuman afi yanje be na yanje nsam nemu nchechirum afutu akọ ama oye mrente na nketesia akaba na da enne ebohwe na bi ne yira abo no poto naso onam da mpanyina aka da bemensu beyin nsu nti ena oye tinu beyin da beyin na obusu ana po oboko kaka na asema kire bi da me yira aborom oye tinu pa da men semina no ebete na mom abofa kakabade mebi fansan kan na oye besiaban na wo do second CCR na ekwana na yim okwa akwa report abache wano was there violence na ta beyin wa buru besie nta no violence na owo marketego owo PPAG ejumoko na sayi ogwa ha ono wa kire me de nya besie nkote na beyin bo na order okono ke complain na beyin so se besia borwa wo so tumi complain pa titsare mpo besia bi opere otete wo fa hudiro anampo opere osese onya wo be mesa ba eyin da ono onfa wo ne gina bi bebe ogina wa so tumi ko report na wo hwe na wodinsam no wodutuye owo marketego de msem na tugwa wa bra nda no pay o mabrin abdala tinase na wodwendwen oya gender based violence wo no dwendwen nkomotwetwen na pepe kutu da masen pay there se beyin so wire browa tumuke kompe no obachew ana supo beyin mesaba na oba pay mi pere osese wa so tumuke complain na oba na oba fanoko na nyembe afonkoten na wasese wuna odo ke complain owo marketego nsama okan no ebeyin se obi atomo na enye wo uru say okohwehwe evidence okay ko na ko report wo dofso ko police station na ko report na ye be assign CID okay to your case ono na ya training no to look for evidence to find evidence ono na obeto ni nsa friend pa no obebisa na assembly na sometimes no credit say sometimes evidence be any ho yeah. But a court on the court nso bebisa nipa no say
udi you can say udi being anase udi for ebi mo ho a esuro betumi aka no no ankasa agya tum inti eba na sa evidence bi ehun hia because nipa no we gya tum say oyeye inti na police for be ka chewo say wo de say evidence bi ni wo kra bra be ye case no inti we come bia a otena ho on report to memona me ko report e be bisa say okoye inti on report but no found utumi ko bi demo midnight one catch and say on to mona or to mona mona to court in bisa wo say inti sa time no ko ekoye debi the amran ehwe ni say awarezi no opini ye anasa wo ampini ho na ye hwe say obi nam ebi akibab oye ni kibab untumi nka say aroma no anasa sent ni raw inti okofa bi eweye debi enompo ye nam wo untumi yesa na nipa ese ombisa no ese ompini so say wampini a onni hu kwan say odi ne be yesa awarezi no. If you said, Mr. Awesome Safina, so they are pushes and gender and ye can't say behin ana bisia niema ema obi eye behin the ema obi nso ye bisia ye can't violence eno eye ayakayaka niema a obi be ye etia obi. But you can't gender-based violence. And ye sa ayakayaka niemano. Oh ye etie bi because nipano bisia. And now oh ye tia nipano because oye beyin. Nemom inshishemu se sa niemano duduono eko etia mesiafo chain meinfo. Yenkade meinfo experience gender-based violence. But kakribi enye Ghana nkutin uko America the same mesi afodo do sa niema no eko against them and say tia omo iwiase nyina sa na eti nti sa 16 days of activism against sexual gender based violence no eye days on say enye dakrope a number of days every year ye bohu de ro because nkrofo be brave was at be anim omo experience it but difficult din pass obi beba abontin obi pie aka say me was at be anim and no ntina ye bohu de ro na show mon cry na say obi was a situation mo a na ompie free mu afen so ye wo ebi mu wo ho a de ono eye no onimpo say gender based violence inti ye cheche mu a na obi anya ntiase no na say oye bibisa npo a no unjai ana say onto ho anamo ye Ghana of gender based violence nye Ghana nkutin can GBV and any part it can happen in any part of the world we are seeing na etumi si ewo ho bako physical violence okay you can physical violence chede say obi abo asom obi akaw obi di sikan awo bibia ye physical otumi hu say adie we ye dia yemi eno ene physical violence inti eno so etaisi etumi si wo school etumi school ewo ye community it can happen anywhere and ye physical violence afen so ye wo emotional and I say psychological violence eno threat obi so okay young share aya fanyi do can't able to classify the part of violence. Yes, we are physical
Okay. Physical violence. Say obi ana the ekra no or the ebu besiano and no ye ni nyina physical. Okay. Physical violence. We say we so or man blues and or kobonasum and we say physical violence. Okay. Unfortunately, infoni nyina aye hwe no ni nyina physical. Okay. But a band of violence we just one type. Right. Okay. Now nkrofo bebre enim physical violence no. Okay. But the other ones no and nkrofo bebre enim say and also your violence. Inti me second one here emotional and psychological violence. And no use hwe emfa mbonipa no. Mbonasum. But ebia asembia obeka ache nipa no. Ebitumi ahye nipa no odakra ontumi nda. And no say violence. But no one fa hwe ambo no nti nkrofo bebre enim de ekoso. Anase obi be intimidate o or the fear be show mu or the sa isro no be show mu into bon say eno nso eba na sa adwindwin beto usro sa niema we nyina ebe affect o nipedua no eno nso ye violence ni bi obi nso betumi ayi yawo se na meka no betumi ayi yawo pa obetumi yi obi for the rest of ni life no ni rain feeder. Yeah. Obi wo ho a obi yi ya no time or ebia JHS ye kasa we nyin but still ni rain feed sa insult no and also your violence. Afen so ye wo child marriage you know no Ghana hanom ye wo mra anase nhihye efa aware ho nti mra ne say unya 18 years untumi ware obi eni ho kwan say ode wo beko aware mu but ekoso obi wo unya nkrofo bebre nya 18 years but ye de omo akwa aware mu eno nso eka violence ne ho bi na ye ba central region krampo a dia common cohabitation. Okay. Cohabitation chede ebia obi enyinsen or a teenager. But because nyinsen na benti, you see, eni ekotena boy ni nchen. Na ono nso wa parking ni niema na wakwa akotena de o share ni nyinsen ni nchen. No mo atena te say awarefo. And na friend cohabitation. Ebi wo krampo a our school but wakwakot obi amanisika or their renty hostel and say a dine ewo community nim na oni boy no and etna our school and also a cohabitation because omo tena to say aware for omo ye bibia to say aware for inti nhwehemu che say ye ba central regional cohabitation ewo so papa che say ade a very common our central region and also account violence no ye kan ho asem ne bi nti ye kan violence physical violence, emotional, psychological violence, child marriage, I think so female genital mutilation and I say cutting, FGM and I say FGC and also nkwala yedi sometimes crime painful yedi sikan and I say bibia sharp ebetwa omo besia ne part and I say ni nyina na ye free ho for various reasons sa nema we nyina violence ni bi these are the various forms of violence. Beba ehonom. Okay. Another form of violence I know very common. Na yeba PPAG a. Okay. Eno nso eho na ye tai ehwe pa. Eno sexual violence.
na yɛka sexual violence a ɛkyerɛ sɛ obi de wo ɛyɛ mpemu agorɔ anaasɛ bibi a ɛfa mpemu agorɔ ho a ɛnyɛ wo pem ɛno ɛyɛ sexual violence. Owura market tego ono owo PPAG anope ne nsɛm a ɔda to ga akyerɛ mu yen nnata sɛ dɛm na ɔteda na nafi manyina wɔyɛ no buru nyara obɔkɔ no akɛ complain na wahwɛ na wɔn ne din fɛfɛfɛ nye misafo nkoten na ɔdɔ kɔ police station na ɔkɛ complain ebuso yɛ kyɛ ne din nsɛm no edabro aneda wɔ mbrɛ hyɛ bogom ɛhɔ huru butu edom kuma na dɛm kasa hɔ wɔn ntase bi anyɛ adwuma papa nti ɔban dɛ ɛdonkuma no rempen mankyɛ wɔn tua ɔyɛ anada aseta no do na nkyɛ wɔn susua no wɔn tui hyɛ da na wɔn twɛn ntɛndɛ wɔ abɔtoɛ do ɛdɔm kasa hɔ so wɔampen ɔma kyame pɛn na wɔn bɛhyɛ bɛgom ogya na de pete na pampia ma nunso no mpɛ mansana wɔde ɔyɛ wɔn aseta no bɛwie yi ne nyinaa n'akyi na dɛm kuma no mpen wɔ nhyehyɛ ahorow a ɔdɔ kɔdo wɔn bɛhyɛ bɛgom no ɔmpere mo wɔn kɔdo na so wɔn pire wɔn na nyinaa oguro wɔlegye aban na budget a soafo ɔhwɛ sikasam na ɔde kɔto gua no wɔlegye tum osane komiti ahorow pii wakɔ aketene fam wɔayɛ no mpɛnsɛmpɛnsɛm ewi a ɔda mbɛhyɛ bɛgom wɔgye tum na aban didi dwuma na yɛn kɔ mbɛhyɛ bɛgom nkɔhwɛ bra edomkɔ wɔn wɔn pen madam kase so ɛgya ahom de wɔba pen wɔ akyerɛ do wɔn Chami penyin inyeto no wato no waje no wamra no wape no yeah ahuna wo beja atum won kama enko yeah ewushame enko na enko hweda osinibi. Members, the report of the Finance Committee has been accordingly presented to the House and for distribution to all members. Which item? We're done. Mr. Speaker, let me use this opportunity to thank my friends in the minority. Their action has enabled a very speedy approval of the various estimates of the various agencies and the reports. We thank them very much for their non-involvement. It has enabled us to move with dispatch and to approve all our estimates. Mr. Speaker, we have concluded business for the day, and given that we have exceeded 5 hours, Mr. Speaker, I want to thank you very much. I want to thank you very much for the manner in which you have steered affairs in this House today, in spite of the effort to undermine the execution of government business. You have kept the ship moving, and we have been able successfully to approve all the estimates that we scheduled to approve today. Mr. Speaker, I want to ensure the general public and the Ghanaian population that this side of the House, the NDC side of the House, will continue to uphold the tenets of democracy. Mr. Speaker, we have the numbers. We could have done certain things, but we know that this Fourth Republican Constitution is a product of the National Democratic Congress. Mr. Speaker, no constitution in the history of Ghana has lasted and endured the way that this Fourth Republican Constitution has endured. David succeeded was because Goliath allowed him to lure him to use the tools that David was more adept at using. Mr. Speaker, I could have used my numbers to vanquish this small minority. But if I
approving my estimates. So I refuse to use their tools. And Mr. Speaker, I applied wisdom. And that is why I can now confidently say that the NDC has been successful today. Mr. Speaker, the target date for the passage of the appropriation will be met by this House. We will pass the appropriation on the date that we are determined to pass it. Mr. Speaker, and I want to assure my friends on the other side that today that we understand their issue. They are protesting about the letter from the clerk to the Electoral Commission. Mr. Speaker, we will all await your ruling on that matter. We will await your conclusion on that matter. I believe, as you have always done, that your ruling will be fair and it will be based on the law, and whoever is right in this matter, Mr. Speaker, will accordingly pronounce. Mr. Speaker, let me thank you so much. Thank you so much for your leadership today. And Mr. Speaker, Enti Swafa Masom Openya Oda Edom Kase Wonano Wombre Bogum Oye Ura Mama Yarega Ono na Etsenenkan Enti Oda Edom Kumano Ase Wompo Witinasi ana wogina wa wohwe ma wode aban no dwumedi ahoro no nyina no wopase no oda wona ase no da oye Swafo chiame pei na oda mbese bogum no so oda na ase wo kwana wofodo ma na da wode boa bia aban no dwumedi sonko ebusuafo yentie oye donkro kasebondo na yenko nsamfofrom wansamfofrom no na aba abotogwa akiremede se yehwe oye communities ahorowa wutu galamse ananso pomanto ahorowa wutu galamse wo ma ataye mantom okanwo pa na mom ewonkrowu nkokuru ebembi wo wanwo de wawenchin ayumoko aka wonu sesede de wompene china na wontu galamse wodo enti onfa ho ma ban krachi panyini biara baye onfa ho baabia asojafo baba nananum ahemfo wode wada wonde won makwan na wontu galamse wo ho na onon na yana katseba ka kwabna kwa wo oye amenfi emuni onye nananum mpanyfo owo abonkomo ebisa wonde anna za yaka oye community galamse free a ana sabeta feche ho mamakwan na wotu galamse won na abato mposo da na wonu kroma na abra yana katseba ka onye nananum mpanyfo wo oye emuna anare emuni madase nana kweku akanda otodo ebien odensem chemede onfawo abeni biala obaba na sojafo bebi jenedo oloro ne mpirimu ntugramse no worona on mpirimu ntugramse wo nana nsama okane bi galamsi asase ye na ye dia no abanja tie yo baha na ye se mpe galamsi nti wo ba na haso bia ma okwan se galamsi ko galamsi am se mi de ni no ma okwan nti ma okwan fi na o aban de so ye ni ba na me se me ma okwan ya so ye ni no on di ma bu fa me so ti na wo mo leto wo mo ga so mani nya ye yes ye nto aso nya de ma okwan ti hu so se bi kwa ma please ni crash o ti mi ti na ma galamsi ni nkoso ko ye na asase ye dia nya ban Sabia galamse nkodo ha no ehwa wasase no abem puntu na abem o puntu e wo sentin se galamse ni ne ha e ba ye ni ma ye ton e sa ye bo ton de ton bi an kasa wo ton de pe sentin se o ma so obi anto obi an niska ye se we wo ska na we niska iti na mi se galamse ni ne ha no e bi se de ni ma tina de ti ma ye ska ye di no de so ye no an ye defeat sa bra bi si me to bi anya hai ma ye wa ha challenge bi ani ha se bi akoto no ka bi ni na ise bi ani ha higher grade the team no e okay na dem a wo kwai na nsuo atedan wa ha e kwan yin nsuo de kwa forest na nsuo forest nsuo o nsuo kama na me say bi e kama cause galamse ko yen fa ma bonti bu na forest kwa de kwa bi ai clean tu na musia bi nsuo asam sia ba yi frisia
Nana Kweku Akanda Otodo Ebien oye emuni ohene no ono de nsem tugwa na se remember owo emuni ono so na asem de na me wona na na kasa ame makare ma kafa nkofo obutu galamse asasiri mu ya wa kasara mpa galamse o wa ame wona na ma kafa nkofo abede untu galamse ntire so oye na nanu ya adwen de untu galamse wo oye emuna na de na untu galamse wo emuni na omenti asem ma so da no so kan ya ha de galamse na bi ni ha sente bi ni ha inde agana ban ya ma ya te mu ase de onyin kwan de ye hwema wo se ye asase na ye nsu a owo ha ntimi aseme man no se bedel baba ya galamse ya na ma aka cho de dabi e de ma mitima mfu wonya nsu wonum nti ye ma ho kwan mu wonye o faso de ye wo bebre galamse no bi bi mu kyen de se ye galamse bi nyiska but ye so nyiska na ye dwum ye nsu a ye banum na onye mfra papa ye benya nti na ma ye ma ho kwan ma wonye galamse no impo pa ho a ebe wo ye galamse no ye tede ntontom edwum bebre malaria to oda kase typhoid we say wonne ma nyina sese ntama ye nso ye so atopa de nya de ebe makwa na yedu amenfi wasa amenfi ekronuma enye emuni nkote na wala wampere mo nya galamse wo yakodrogu wono so na nanom a woto wa awenchin awemoko aka wono sese de wampere nde wampere china na wontu galamse won abatompo so da ne de wono kronum ho na no so oginan oye nana jo eyisi ono so gyan kase de dabida wampere mo wontu galamse wona ekronum na nan so nsamenyi ya galamse no ya mo mo nye ne se edumne bi a galamse no se no mapi especially ya kwaye na oboye ho ban no omo kom sa no kokoye a ombubu nia no so no emaye nya mframa a ye papa wo ye mani na nsuo no so omo sese no dizuo no so omo se ne sa na ba sa na akuafo no ye kwafuo ma ye bre bi ho kra ba bi ho aboko no pia otakra no moto no mde dwale but ye ho de yenzu ye bre sa se omo nze yenzu no omo nze ye nua na se mo ba se body am dia mo omo nze send one more adwene no mo ntia se de ta na no machi ne man ni achi nti ama de bia no me so mkwan se bia opapa ho bia so be galamse bia no e so mo ye de ombo ye chi dom ye ti asa ngrofo no ma mo kama jurugu man ni amru man se me de bia se je share de to wo ma man se galamse no yi blend as kra wo yikru mi me do ma se pa na tu adesram de besre aban se Rugum yene light, rugum yene network, the hospitals unye, and the one modern say, or who say rugum mine yen galamse wumna ye send your no abino open. One modern so baba boys and Romana makika can. Domasi. Na ya dawa ya wo amenfi central ewo enambe sebegwanya oja tugwa achireme de impempre ya di omampen Dramani Mahama foyi kwega otodo ebasa ayene penfo aye wonam bo biara de ikro to awurwa owo wasa amenfi ana amenfi central abatompo so di biara obobo won ma wonti ayankokwa mankanea aya wono so wona di mo wo sankanea ebe wono so wona ampa aba woto no do mfason wonsu wenye bifo papa na honorable John Jan Kudo odensem na tugwa wa bra danu wodi oye ekwafu na wona dan na maami odedam nsem odutugwa honorable John Jan Kudo nsema oliche bomboa omapendere bo honan nsem ni bi lights ye need network ye need your ma be play ye probably wo be fie bi wo mkwa mi takula woni bi ayeden e wo ho no na ya san so de letter me need DC dia ko aban ne mpanyfo se omomu aye ya need sem ne se aban se obebuaye ama nkronkra ye ni light no ya tumi anya light wo ho ama nkronkra wa Memfi Central ye ni eye network ya tumi aye den enya bi wo ho nkronkro bi a ss fatati esi schools ne hospital ne chief compounds ya tumi aye bi eye den e wo ho no enti modehie monana mo wafase mo MP mo somfo ba akopra mo suma me no a me ko eye abankese mu no enuoma we na me dia koto kwan mu a aban ade ato mu se omo buaye ne yaye
Efe wohwe board ye eba Asandegwa. Ye main road na 50 kilometers. Nyame adom ye president papa bi. Ye papa John Dramani Mahama Oman Penyini. Woni road minister Kambo ama ye kwan me no kasai. Contractors jina so a omo ajato yanso first time Memphis Central ye benya quota. Na wohwe eno anya no nko anso ho. Wosa free Asandegwa ekọ WhatsApp na Memphis eja ka ma so. Ekọ akosi sabi be kwa e wonche plano. Eno so omanpanyin road minister ye dem Akabo. Na eno so 53 kilometers a yanso yes anso achas ya ye. Obi a NDC ba power ye yenya 1 year. Ofi within 8 months in your pa your president omanpanyin any mpanyinfo NDC aban adiasu omo ye no Ghana chese eye wanwa. Eno nti yade atumu se yanso yafa modie bi a ye beye na yade bebua bia na ama oman no so ayedo etumpo. Enti Memphis Central Guafo de ye besi e ka cham yo ebusuafo na ye begina honorable Jan Kujo nensama hinwa ba ma yan katebaka kobna akwa odifi atoye mantom no be no do na ye de don kro kasebo Coastal Television na ye da ba ewiyi asida papa no ye de nimu asida no ye de ba ma oil decide gift shop ositade na charge enonye NPA National Petroleum Authority osi yusu gas ejumaku be ni wona dawo ma no wuso masen ma me ye be na adaje mede don kro kasebo Coastal Television mede bra humi asida ne bisu nkoma survey professor Emmanuel Kwamna Bafeje technical director na asida papa na chechenchere infama Uncle Ben on wetinti ofini na we sese na na kama ma menya be na adaje mede don kro kasebo mda bra we abafam kitikeku Asorba Kofi Essuman umumbo na hwa ahenwa abraw enyado onyinda no ye wono chena